Говорю весь день на финском в России. И сейчас я пойду в аптеку и попробую на финском языке купить бурану. Это финское обезболивающее лекарство. Hei, anteeksi, mä puhun vaan suomea. Suomeksi. Hyvä. Hyvä. Onko teillä burana? Mikä toi on? Paljonko tämä maksaa? Joo, paljonko maksaa? Onko 200 tai 300 halvempi? 400. Onko halvempi? Vähemmän rahaa? Onko teillä jotain muuta? Eri? Vähemmän? Vain tää? Aika kallis. Toi on aika kallis. Tässä 20 tablettia. Onko teillä vähemmän? 2... Onko? 20. No, onko teillä 10? Okei. No, okei. Ihan sama. Kiitos. Hyvä Suomi. Hyvä. Moi moi! Нас заскавили на самый дорогой ибупрофен, который там был. Во-первых, это не бурана, это ибупрофен, но это почти то же самое, да? Она даже пару фраз на финском смогла сказать. Это уже круто!